munakuyninpi kawsashasuman hinata kawsanchik tata Dios munakuanchik chaynaqta kapuanchik sapa killapi uksitu kay wakichi qankunaman chayrimuyku ministerios también arispa qanta kusirichisunanta munaspa qanta kallpacharisunankuta munaspa hinataq mensaje kashampuni wakichisqa Pai kunanga wakikuchikushaña Pastor Calixto kusipuma ajinamanta kay ch'isi yacharikunapa Dios pasi minisqanta senaykurisunchej espiritualmente palabra ninchej ajinapuni kanga hermano wakirichikuy kan Bibliayki urqurikuy anotaykurikunki mana chayqa kan cuadernuyki de anotes chayman qillqaykurinki sumaqta imaraykuchus kayuya ninchejmantaqa wayrapas apashanman hina ari uyarin uj ningrita ñapis lluqsir papuspa hinaña chayrayku allin kachun tiyaykurikuna hap'iqarina qillqarikuna kay ch'isi nuqanchikwanña kunanqa nuqanchikwanña kashan mensajita uyarikunapaq tata Diosman pachininchikpuni Pastor Calixto hinamanta killapi uqta parlaykuanchik Diospa siminisqanta pay kunanqa nuqanchikwan Pachis niki hermana Gabriela, tukuy pikuna no kaykuan uqchasqa kashankichej, tata Diospaq siminisqanqa mana qhipapi qhipakumanchu chari, chayta nispakuna riykusunchej, wakichininchejwan, tata Diospaq siminisqanmanta yachakuykunawan takiqkuna samarikunanku kama, kay qhipata kutiykamullankakutaq ama karuncharqunkichikchu chaychu, chayta nispa ñawpaqman riykusunchej, tata Diospaq siminisqanta yachakuywan. Kay septiembre killaqa tarpuy killa sutin pasarquña tarpuy killa kunanqa niapis kay qhipan killapiña kanchej ayamarqay killa noviembre chiyarqamullanqañataq chayta nispa kay killapi ni imata wakiykuchiyta atirqanichu imamanta yuwarikuna kashan kay septiembre killataqa ninku munakuypaq p'unchaynin munanakuqkunaq p'unchaynin Bolivia suyunchejpiqa estudiantikunaq p'unchaynin estudiantikuna raymicharicunku pikuna colegiopi hatun yachay wasipi kaqkuna kaypi qhawashani kay waynuchukuna sipakukuna tukunkuña kaypiqa una wawitasllaña kashanku pitaq mana estudiayta kay estudiante kayta yachanchu t'ukunapaq chaykunata nispa mana imamanta wakichiyta atisharqanichu imaynataq imamantataq rimanarikusunchik nispa kunanqa chayta nispa kayta nirquyta munashayki yacharqankichu kay ñaypaq wata ima watataq karqani 2001 2002 mana yuwarikunichu ancha hatun llaki karqa ari kusay p'unchay tukuy ima yuwarikunapaq karqa chaywanpis yachankichu mayqan llakichus karqa 11 de septiembre Estados Unidos suyupi ishkay hatuchej wasista avionwan thuniygurqanku chikapata wasis mana hayk'aq urmajina pisimanta pisi pampakama thuniykukurqa ruphasqa tukukurqa ashka qolqay chaypi chinkarin t'ukunapaq ancha llakiykarqa kay pacha hunt'api chayta qhawarispa kay septiembre killapi yuyarikusharqani imaraykutaq kay hinapuni karqari kunankama mana ashka runa sonqo juntasqachu chay llaki kasqanmanta chaywanpis chay pasayta empresario runa pikunachus mana chaypichu karqanku chaykunata tapurirqa kay hinata chay unay ninman imaraykutaq mana chaypichu karqanki sichu chaypi llankarqanki chay nispa nin llank'aq chayakhupi ñawpaq kaq wawitan kinderman pusanan kasqa escuelaman saqaykuytawan risharqa mana chayta atisqachu qhiparisqata mana yaykunchu manachus pusayman karqa chayqa wawitayta escuela yachay wasiyman chayqa niyapis nuqapis ruphaspa tukukuyman karqani llank'aq runa masinchejtaq chay último pisupi llank'asqa chay edificiopi chay hatun wasipi imachus karqa auto hunt'aygusqa accidente ichapis choque karqa imachus ni imaynata pasayta atisqachu chakipicharin imatachus pasan
chiananpaqqa niyapis q'usñirishasqaña. T'ukunapaq uq señoraqa nisqa nuqa despertadorta tutamanta rikch'anaypaq mana hatuchis llaqtaqta rikunchikchu. Buenos Aires llaqta chunka ishkayniyuq millón runa uq sapan llaqtalla Bolivia suyu junta tukuynin Bolivia suyumanta runakuna mana taripanchikchu Buenos Aires llaqtapi runa chaychikaman. Chay llaqta hatun. Ishkay hora, 15 hora ch'usarina tiyan avionpi. ¿Qué avionpi? Autobús, micropi, trenpi, avionpi. Ay, yuyay manaña kashanchuari. ¿Ya? 3 de la mañana lluqsina tiyan. 4 de la mañana, 5, 6 de la mañana, las 7 ñak'ayta qayllayuqchanchik llank'ananchikmanqa. Ripunapaq kikillantaq. Ahina kaqtinqa chay p'unchaypi hinapuni kay uqnin llank'aq chay edificio wasipi zapatuta rantikusqanin. Chay ñaypaq ch'isin. Chay musuq zapatunta churaykukuspa risqa musuqqa imallapis mana ari chakapacha phusulliykuchisqa chakinta. Mana chayayta atisqachu. Hampisituta kurita nisqa tiyan chay herida phusulli chayshtuman llut'aykunanpaq farmaciaman yaykusqa rantikusqa chayshtuman llut'aykusqa qhiparisqa chayan niyapis q'usñirishasqaña. Manachu chay imapi qhiparikuniqa chaypi rupayman karqa. T'ukunapaq. Haqay qhawarishanchik ahinata q'usñiykurqa chay wasi. Mana chay wasiman llank'aq chay atisqankuchu. Aswan t'ukunapaqqa kay uq kawsaqanchik. Despertadornin mana tukasqachu maychus rikch'arichinanpaq las 3 de la mañanata chayman chiyananpaq. Puñurpasqa despertador recién qhipata uq hora qhipata ch'aqwasqa rikch'arin imachu chay karqa mana yachakunchu. Chay micropi riqkuna, trancadera, llank'anayman chiyasaq ni imaynataq descontawanqanku imaqtaq mana yachanaykipaq Estados Unidos, Japón chay suyupiqa mana kanchu qhiparisqa chayay. Payqa nin kanan tiyan 8 de la mañana en punto niyapis payqa chaypiña kashan. Mana paykunaqa entiendenkuchu kay Cochabamba llaqtanchispiqa ari niyapis shamushaniña 6 de agostutaña pasamushani Santa Barbarallapiraq kashan. Pasi kayña chay 6 de agosto. Media hora manta hina recién 6 de agosto man chayashayku. Micropi qaparishan nini kaykunitan charqamusuq ñampiña kashani. Niraq kusqañamampis chayashaykuchu. Gringuitukunaqa mana hinachu kankuqa. Ninkuqa ninku chay phanipaq kananku tiyan. Japón suyupipuniri mana chayta hunt'ayta atispa sipikuspa mayman chinkaykuspa wañuchikunku. Imapaq sirvini. Ahina llakiywan kay América Latina tukuy aviala hallp'api kaqkuna Sudamérica hallp'api kaqkunaqa aswanqa boliviano puneqa ay tatitoy. Kaypi ujo pananchinisha ay noqa puneqa. Hora qhipata chayaykushan ay macharqami atinichuari. Acerisparaq chayarichu. Kusisqaraq acerispa chayarishan. Paykunaqa ahina maychus phanimpi chayarrankurayku sinch'ita llakikuspa putikuspa risqanku chaywanpis Tata Dios chari churarqa chay accidente kananta mana chayayta atinaypaq manachu chaykaman karqaqa chayman karqa. Kayta nispa imatataq ninku kay mana chayaqkuna ahina kaqtinqa ima llakiykuna kaqtin ñampi hark'aykuptinchik mana riqtinchik mana histunachu, mana thutunachu, mana phiñakunachu. Icha Tata Dios wakichin ahinata.
chaywanpis yachaniña kay tukuy imata chay chikata ch'usarini kayniyman kayniyman febrero killapi carnavalpaj Sucremanta hampusharqayku Cochabamba llaqtaman. Sucremanta lluqsimuyku chaku chay chiqanpi autoyku ruedan tumpa chususqa hina ñak'ayllatan chaykuyku parchachinachik ari tutay manaraq tutayaykushaqtin ni parchayta atinkuchu ruedata urqurpan imachus mana kayqa atikunchu kay hina mana ruwanchu ari casi tutayaykushanña tutañapuni usqhay chayanayku kashan imachaka nuqaqa sunquchakullaniña chaywanpas wawasniyqa zapatayayrishanku ima oración hina kay usqhayta ruwapuwayku tiendata vendenantaq kashan parchanantaq kashan ni hayk'aq tukuchik tutayaykusqa puririyku kusqanñanta rishaqtiyku autoqa sinrupi hamuykurin mana tukukuyniyuq chayanaykupaq chay waq llaqtitaman chaypi kasqa carnaval entrada machasqa ñan hunt'a tata Dios hark'awarqayku mana chayman trankakuq rinaykupaq tukuy pasamusqankutawan usqhallata pasarqanpuyku mana yachana pacienciakuyta ashkhata kaykunataqa yachaniña chayta nispa nishayki sonqo tiyaykusqa qhipakuy ima kaqtinpis tata Dios waqaychayta yachan wawankunata ama chaypi misk'anankupaq chayta nispa kay ch'isipi yacharikusunchik tata Diospaq siminisqanmanta tata Diospaq kamachiynin chaypaq Biblianchikta kicharisunchik Salmos qillqaypi pachaq kinsayuq t'aqapi chunka hisq'unniyuq chiklaypi mask'ay Bibliaykita nitaq qhichwapi yacharikunchikqa Salmos 103 ya Salmos 103 versos 19 chaypi ñawarikusunchik tata Diospaq siminisqanta Salmo 103 versos 19 chaypi nin kay hinata tata Diosqa hanaq pachapi kamachina tiyananta churan rey kasqanraykutaq tukuyninta kamachin angelkunata tata Diosta yupaychay ángeles tata Diosta yupaychaychik qankuna kallpayuqkuna kamachisqasninta juntaqkuna nisqasninta usqhayllata kasukuqkuna tata Diosta yupaychaychik tata Diosqa hanaq pacha cielopi kamachina tiyananta churaykurin chaymanta pachataq kamachin kay pachapi kaq chika runakunata tukuy kamachiqkuna kay pachapi kaqkuna tata Diospaq churasqan kamachiqkuna kasunapaq mana kasuy huch'uy runitapis kachun nipis allinta parlakuyta atinchu qhichwakuna ukhupiqa chayachinku pichus kamachita ruwananta kasunapaq tata Diosmanta hamun kamachiy imaraykuchus pay kuraqkunaq kuraqnin kamachiqnin Rey de Reyes y Señor de Señores chaytawan kusqa ñawarikusunchik Isaías qillqaypi tawa chunka kaq t'aqapi ishkay chunka ishkayniyuq chiklaypi ishkay chunka kinsayuq chiklaykama Isaías capítulo 40 versos 22 y 23 Isaías capítulo 40 versos 22 tarinkiñachu qillqayku ñawarikunaykipaq uqtawan allisito llamanta nirqamusaq Isaías capítulo 40 versos 22 y 23 chaypi nin kay hinata payqa kay pachamanta aswan patapi tiyasqa kashan chaymanta qhawarimun runakunataqa langustata hinalla cielotapis toldota hina aysan imaynatachus runaqa tiyakunan toldota aysan ahinata Diosqa atiniyuq runakunataqa mana kaqman tukuchin kay pachapi kamachiqkunatapis manapis kankumanchu hinaman tukuchin tata Dios saminchaykuchu ancha t'ukunapaq payqa kay pachamanta aswan patapi kashan
chaymanta qhawarimun runakunataqa langostata hinalla, sikimirata hinalla, ni imapis. Kay pachapi runaqa may atiniyuq, qhapaq, yachayniyuq, imapis kachun, paypaqqa hanaq pacha tata Diospaqqa ni imapis. May pachachu cielota qhawarinchik hanaq pachata, azullla chinkaykurishan lomamanta waq lomaman. Chaypi wakin kutipi ishkay phuyu t'akaygusqa. Chari, ukunapaq. Tata Diosqa chay hanaq pacha cielota, imaynatachus qaterita, caserita, peyamarinchik, azul nayloncituta hapin pierituman k'aspipatata qhatataykun tukuynin qhatitunta qhataykun. Mana para hukunanpaq. Tata Diosqa ahinata chay hanaq pacha cielota nin k'uchumanta k'uchukama azulwan qhataykun. Tukuy atiniyuq Tata Dios. Chay patamanta pacha kamachin qhawan tukuy kay pachapi kaq chikata. Uywa kachun, runa kachun, kay pacha kachun. Tukuy ima paypaq kamachin urapi. Chikchipara, granizo ninchik castellano rimaypi. Qhasa, wayra, pay kamachiktin hamun mana hinallachu. Huch'uy lajecito, wayrita kuyurichin. Chay wayrapis paypaq kamachisqan mana pay kikinmanta ni imata pay kikinmanta mana purita tinchu. Kay pachapi Diospa kamachinan, p'unchay chayamunqa, Señor nincha Jesucristo, pay kikin kay pachaman uraykamuspa, kamachiyninta churaykunqa, kay pachapi kamachinqa, chaymanta kunan yacharisunchik. Chay Diosqa kamachinan reynunta, willayta qallarirqa, Musuq Testamentopi Juan Bautista, ch'inpampapi qaparispa purerqa, huchasniykichikmanta kutirikuychik imaraykuchus Diospaq kamachiynin, castellano rimayllapi ninchik, Diospaq reynun, niyapis kay pachaman chayamunqaña, kutirikuychik Diosman, ch'inpampapi qapariq, Juan Bautista, Diospaq reynun kayllapiña kashan nispa willarayta qallarirqa. Paymantaq fariseokuna, waqcha runakuna, tukuy bautizachikuq chimparqanku, huchankuta pampachasqa kananpaq. Ari, chayman Señor nincha Jesucristo chayarqa. Paypis bautizachikuq. Payqa nirqa, pichus nuqa qhipayta hamushan, paypaqta mana huk utallantapis paskaraspa mat'iykunaypaq chaypaq hinachu kani. Nin, bautizaway. Ima kanta bautizasqayki. Kayqa Diospaq corderon. Chay rey chayamusharqa. Imana bautizayta munarqachu Juan Bautista. Inin, juntananchik tiyan kanqa ruwallay imatachus ruwanaykita. Señor nincha Jesucristo. Pay karqa kamachik. Yuyarikunkichu may pachachus kay pachapi paqarikunan kasharqa chay pacha. Kay pachaman paqariku hamusharqa chay pacha. Reykuna inti lluqsimuy ladomanta hamurqanku. Castellano Bibliapiqa nin magos hamurqanku. Karqanku hatuchik atiyniyuq reykuna. Niyapis estrellanta rikurqanku Señor nincha Jesucristo kay pachapi paqarikamusqanta. Hamurqanku karu inti lluqsimuy chaymanta pacha. Haqay Belén llaqtaman. Y chaypi chay Tata Diospaq ch'askan estrellan Señor nincha Jesucristo paqarikusqan karqa willaykina. Chanta tapukurqanku, maypitaq Jesus kay pachata kamachik rey paqarikunan kashan, estrellanta rikuyku. Rey Herodes mancharqanku, y Rey Herodes ñaqachus casi wasaman chuqakurqa. Pay nirqa, si nuqa kani kaypi rey tukuy atiniyuq kamachik. Pitaq chay waq rey nasenman kasqa nuqata gobiernomanta urmachinawanpaq. Phiñakuyta harkatitiyta thutuyta qallarirqa. Ahinamanta sonqetunta tiyaykurichikuspa nirqa. Riychik Belén llaqtapi nin, riychik maychiqanpichus paqarikun willawankichik yupaychamuychik. Kay reykuna
yachaspa chay hanaq pacha tata Diospaq churin Jesucristo reyhina nasisqanta yupaychaq rirqanku tariparqanku incienso mirra qori qorqe waqeta aparqanku tata Diospaq Santo Espíritu nechta chay reykunaman kamachirqa ama kutiychiqchu waqladonta ripuychiq nispa suyakorqa kay rey César mana kutirimuqtinku pay tantiarirqa niyacha chay wawaqa ishkay watayuq ñakashanman Belén llaqtapi ishkay watayuqmanta uraman wawitakunata wañuykuchirqa yuyaspa chay reyta wañuchisqanta mana waq rey rikurinmanchu hinapis tata Diospa angelnin José María paykunata nirqa wawata wañuchiyta munashanku ayqaychik burritupi lluq'aykuspa chay wawitata ayqachirqanku Señor ninchik Jesucristota may pachachus niya chaypiña kasharqa chay pacha Señor ninchik Jesucristo rey kasqanta willaraq Juan Bautista sinchita suyakusharqa yachasharqa qhawasharqa Juan Bautistata wañurpachinku umanta qhururpanku karcelman wisq'aykuspa chaymanta payqa ripurqa waqchiqanman Juan Bautista manaraq umanta qhururpachaqtinku kacharqa Señor ninchik Jesucristota tapurimunanpaq chayta ñabrikusunchik Mateo qelqanpi chunka uqniyuq t'aqapi mask'ay Bibliaykita Mateo qelqanpi ñabrikusunchik chunka uqniyuq t'aqapi uqninqa chijllaymanta Mateo capítulo 11 versos 1 chaypi nin Jesusqa chunka ishkayniyuq apostolesninwan yachachiita tukuytawan ripurqa yachachiq willaraqtaq chay chiqanpi llaqtasman chay pacha Juan Bautista carcelpi kasharqa chanta Cristo ruwasqasninmanta uyarispa wakin yachachisqasninta Jesusman kacharqa tapumunankupaq qanchu kanki hamunan karqa chayri waqtachu suyashaqku nispa Jesustaq paykunaman kuticharqa rispa Juanman willamuychiq imatachus rikusqaykichikta uyarisqaykichikta ciegosqa rikunku suchu kaqkunapis puriyta qallarinku lepra unquyniyuqkuna llimpuchasqa kanku huq'aras uyarinku wañusqas kawsarinku waqchakunamanpis evangelio willakun Juan Bautista suyasharqa bautizarqa yacharqa pay reyhina hatun tatan ñawpa rey Davidpaq trononman tiyaykuspa kamachinanta Jerusalén llaqtata chay p'unchaykuna kama israelitakunaqa kasharqanku waqkunaq kamachin urapi ancha t'ukunapaq qhawariktinchik israelitakuna Babilonia suyuman apasqa karqanku rey Nabucodonosorpaq kamachin urapi qhipanpi karqanku griegokunaq kamachinin persa chaykunaq kamachinin urapi kay paqarikushan chay p'unchaykunataq Cesarkuna Roma llaqtamanta pacha kamachisharqanku chaykunaq kamachiyninmanta kacharichispa kay rey tiyaykunan karqa Jerusalén llaqtapi kamachinanpaq karcelpiña kaspa pay yachayta munarqa niyachu Jerusalénman chayashanña niyachu yaykushanmanña nispa chaywanpas Jesús chinkaripun mana kanchu payqa ripusqa nin waq llaqtakunaman Capernaum chay Galilea Sidón chaykunapi purikusharqa y pay iskayrayayta qallarirqa imaqtaq mana Jerusalénman chayanñachu niyapis rey kinsa chunka watayuqña karqa yaykunanpaq hinaña Bolivia suyunchikpi qhawarispa maypitaq kashan presidente maypi La Paz llaqtapi Juan Bautistataq kasharqa Cochabamba llaqtapi hina pero payqa yachayta munasharqa niyapis Alto La Paz Oruro chaypi purishananta presidenciaman yaykunanpaq ahina reyman yaykunanpaq pero payri Perú Puno Juliaca chaypina waq chiqanpi waq suyupi purikusharqa
maypicha mana israelitas karqankuchu chayman willaraq rirqa evangeliota. Chanta iskayrayaspa yachachisqasninta kacharqa riychik tapumuychik qanchu kanki chay rey hamunankarqa kamachiq chayri waqtachu suyakusaqchu iskayrayayta qallarirqa. Chay iskayrayay karqa Juan Bautistapi chanta kacharqa yachachisqasninta y chayarqanku payta tapurqanku qanchu kanki chay chayri waqchu hamushan imanarqata Jesús rikusqaykichikta qhawasqaykichikta willamuychik Juan Bautistaman ima karqa ciegos ñawisninku kicharisqa rikunku suchu runakuna puriykacharinku lepra unquyniyuqkuna llimpuchasqa kanku luqt'ukuna potosino chuquisaqueñoqa nin luqt'u huchalutaq nin huq'arakuna uyarinku suchu runakunapis puririnku huq'arakunapis uyarinku wañusqakuna kawsarimpunku waqchakunamanpis evangelio willarasqa warmisapaq wawan wañupurqa qhipanpi Lázaro wañupurqaña Lazarota kawsarichirqa evangelio willarasqa chayllata willamuychik imaraykutaq nirqa kayta Señor ninchik Jesucristo imaraykuchus Antiguo Testamentopi Isaías capítulo 35 versos 5, 6 chaypi nishan chay rey hamuqtinqa kaykuna kanankarqa y Juan Bautista chayta qawarispanin ari chayqa juntakushan paypuni pero chanta imaqtaq mana Jerusalenman kamachiq yaykunchu Jesús chaypi purisqanpi Lucas qillqaypi qawarikusunchik kunanqa chunka qanchisniyuqta qapi Evangelio Lucas capítulo 17 versos 20 Lucas capítulo 17 versos 20 ninka y hinata chaypi 17 versos 20 Fariseosqa Jesústa tapurqanku mayk'aqtaq chay Diospaq reynun chayamunqa nispa Jesústaq kutichirqa Diospaq reynunqa mana reparayllata hamunqa nitaq runakunaqa ninqankuchu kaypi kashan nispa chayri haqaypi kashan nispa Diospa reynunqa qankuna ukhupiña kashan kunan kaypi qankuna ukhupi kashan maypi kashan pitaq chay Diospaq reynun pay karqa chay reyninku chaypi kasharqa pero chanta imaraykutaq mana nirqachu nuqa kani chay rey t'ukunapaq mana pay nirqachu nuqa kani chay rey sichus yuyarinchik Pilato tapurirqa qanchu kanki chay judiospaq reynin ima nirqa Jesús qan ninki pero imaraykutaq mana nirqachu nuqa kani nispa qan ninki ni imanita atirqachu pakasqa karqa ni pi atirqankuchu kutichiyta imaraykuchus pay karqa chay rey mana hap'ayqayta atirqankuchu chay ñawpa hamuyninpi hamurqa cruzpi chakatasqa wañunanpaq mana reyhinaraqchu chaymanta qhawariktillanchikpuni tata Diospaq siminisqantaqa karqa warmi Zebedeo warmin iskay yachachisqasnin karqa Señor ninchik Jesucristowan puriqkuna kay Zebedeo mamanqa wawasninpaq mañapurqa reynuykipi chayaqtiykiqa uqnin waway pañay imaynatami ninku kaytaqa qhichwapiqa uqnin waway pañaniqiykipi kachun uqnin wawaytaq lluq'e makiykipi aha pero ñeqin maymanta hamun chay yuyayniman pañaniqinpi tiyasqa kashan Diospaq pañanpi tiyasqa kashan ñawirikusunpuni Mateo capítulo 20 versos 20 chayllapitaq Mateo qillqanpi iskay chunka t'aqapi iskay chunka chayninpi chaypi nin kay hinata Mateo capítulo 20 versos 20 chanta Zebedeo warminqa churisninwan Jesusman qayllaykuytawan ñawpaqinman qunquriykuspa mañakurqa churisninrayku Jesustaq nirqa imatataq munanki nispa chay warmitaq kutichirqa
ni ari kay iskay churisni reynuykipi uqnin pañaykipi uqnintaq lluq'aykipi tiyaykurikunankuta nispa Jesustaq nirqa mana yachankichu imatachus mañakusqaykita atiwaqchu qan uqyanay basumanta uqyayta nispa paykunataq nirqanku ari atisqaykupuni nispa mamakunaqa munankupuni wawankupaq imallatapis allinta Jesuspaq discipulusnin karqanku paywan kuska purisharqanku chanta nirqa uqnin waway pañaykipi uqnin reynuykipi tiyaykuqtiyki mana yachankichu imatachus mañakusqaykichikta uqyanay basumanta uqyayta atiwaqchu ari atisqaykupuni mana yaku uqyaymantachu parlasharqa cruzpi wañunay kashan nuqawan kuska wañuy atinqankuchu ari atisaqku ay mana yachankichu imatachus mañasqaykichikta imanintaq chanta Jesustaq nirqa mana yachankichikchu imatachus mañakusqaykichikta atiwaqchikchu uqyanay basumanta uqyayta nispa paykunataq nirqanku ari atisqayku nispa chanta Jesus kutichirqa ari basuymantaqa uqyankichikpuni chaywanpis pañaypi lluq'aypi tiyaykunaykichiktaqa mana nuqamantachu chaytaqa tatallay qoyta atin pikunapaqchus wakichirqa chaykunapaq verso 24 kay t'ukuchiwan kunan p'unchay hermanosman rikch'akun hinallapi chay chunka apostolesqa chayta uyarispa mayta phiñakurqanku chay iskaynin wawqasninkupaq Jesustaqri paykunata waqyaspa nirqa qankuna yachankichik sapa llaqtapi kamachiqkunaqa atiyninkuta rikuchispa munayninkuman hina runasta kamachinku hinallataq kuraqkunapis atiyninkuwan runasninkuta kamachillankupuni qankuna ukupiri mana hinachu kanan tiyan pichus qankunamanta kuraqpaq qhawasqa kayta munaqqa tukuypaq kamachin kanan tiyan chay warmi Zebedeoq churisnin pañampi lluq'inpi tiyaykunankuta mañaqtin phiñakuyta thutuyta qallarirqanku qhawarya kay paykuna kasqanku Jesus puladunpi reynonpi tiyaykurinankupaqri ni nuqapis chanta paykuna pi kasqanku phiñakuyta qallarirqanku kunan p'unchay iglesiakunapi achka hermanos phiñakun niyapis pay ancianoña kayta munarisqa diaconoña kay ya pastorña kayta munashasqa pipay kasqa kay ishkay chunka wata kay iglesiata ruwani niraq ancianopis kanichu payri pi kasqa chayqa kankapuni mana hap'iqayta atirqankuchu imatachus mañasasqankuta ni mañaqkuna nitaq tutuqkunapis Jesus nirqa kay pachapi kamachiqkunaqa kallpankuwan munayninkuta pitachamunanku churanku mana ahinachu nuqaq reynuypi nuqaq kamachiyniypiqa mana hinachu kanqa pichus kamachikaq hatunpaq hawasqa kanqa kamachi waqchi qanpi nin pichus wawahina kaq chay Diospaq reynunpiqa kanqa thutuyta phiñariyta qallarinku phiñakuyta mana hinachu kanqa nuqapis nin kamachi hinakani kamachipuni karqa kasukuq karqa cruz kamachiyarqa cruzpi chakatasqa wañurqa ahinaqa ama thutuychu pichus ñaypaq puntapi pastor anciano kashanchaypaq mana ahinachu kanqa nuqanchik ukhupi thutuyta qallarinku ni puni yachankuchu ni hap'iqayta atinkuchu imaynachus Diospaq reynon kanqa chayta t'ukunapaq Señor ninchik Jesucristo chaymanta purillarqapuni rikch'anachinata rikuchin Lucas capítulo 14 versos 15 Lucas qillqanpiñataq ñawarikusunchik chunka tawayuq t'aqapi Lucas capítulo 14 versos 15 chaypi ninqa hinata chayta uyarispa mesaman tiyaykuqkunamanta uqnin kaq nirqa Jesusman kusikuyuqmin kasqa kanqa Diospaq reynunpi mikhuqqa ichari Jesustaq rikutichirqa runa wakichisqa manchay hatun mikhuyta ashkha runastataq waqyarichisqa
Mikunankuña kashqtintaq uqnin kamachinta kachasqa wakyasqasninman willamuqta. Hamullaychikña usqayta imaraykuchus tukuy ima sumaq wakichisqaña nichispa. Chaywanpis tukuyninku uqmanta mana riyta munasqankuchu achakista churayta qallarisqanku. Achakista churaqkunaqa kampuni imaqman hamurqankichu kultuman ay waway unkurparirqa mana chayanta hamuy atirqanichu. Ay nipi ovejata qatikarqachu chantaman hamuy atirqanichu. Nuqamanpuni chaqra qarpanay tukuwarqa qarpanay karqa sino maykaqñataq qarpasqa achakista mask'aspa mana rinkuchu. Chayta ruwallasqankuta kay runakunapis achakista churaspa ñawpaq kasqa nisqa. Nuqaqa kunallan bueno watiqmanta nuqaqa kunallan hallp'ata rantirqamurqani ari watukuq qhawarimuq rinaykashan chay hallp'ata mana hamuyta atisaqchu chay mikhunaman. Qhipan kaqtaq nisqa phishqa yuntata rantirquni chayta llank'arichinay kashan ari espirituachu mana risaqchu. Uqnin kaqtaq nisqa kunallanraq kasarakuni mana rirquyta atisaqchu. Ni chay mink'asqa kaqkunamanta risqankuchu chay mikhunaman. Ancha t'ukunapaq sichus qayna kasarakun kunallanraq kasarakuni musuq warmisituyki pusarisqa riya rikurichikuq hina ri kasarakuni mikhurikamuy mana risaqchu chayllaraq kasarakuni. Ichapis kay razonpi karqa mana achakita maskarqachu. Imarayku yacharqankichu? Kasarakuytawanqa haqay israelitakuna ukhupi chay p'unchaykunapiqa watata mana lluqsinanchu karqa wasimanta. Ni llank'aq, ni llant'aman, ni mink'aman, ni asamblea nada. Kasarakun warminta, qusanta kusichispa wasimanta mana lluqsinankuchu karqa. Ichapis chantalla payqa mana riyta munasharqachu. Kunanman ajina kanman karqa ichari nuqanchikpaq ayantinpacha ya llank'anaman rina tiyan. Ancha t'ukunapaq. Chanta Jesus imanirqataq. Kay hinata nisqa. Chay kamachiqa kutimuspa chay tukuyta patronninman willasqa. Phiñakuspataq payqa kamachinman nisqa. Riusqayta kay llaqtaq plazasninman callasninman ima. Pusarimuy chay waqcha runakunata ñuq'usta, makin qolusqata, ciegusta, chakin qolusqata, cojusta. Kamachitaq kutimuytawan nisqa patronninpaq nisqaman hina chayta ruwasqa. Chaywanpis mesapi kanraq campo nispa kutiykusqa. Chay makin qolusqakuna Potosinuqa ñuq'uni mana makiyuq, suchu mana chakiyuq. Chay limosnero iglesia punkupunupi millay ch'ichiruna. Chaykunata pusami chay plazamanta. Chay mañakitus mañakushanku chay mana rikun ya chaykunata pusami wasiyqa junta kachun, hina kachunku, niyuqmi qunqankuchu. Pusaykamun chay tukuynin kanraq campo patron imanasuntaj. Ri hatun ñankunata, huch'u ñankunata, ch'uya ñankunata, tukuy runata pusaykamuy wasiyqa junta kachun. Kamachiqa lluqsirqa pusarimurqa tukuyninta wasin junta kananpaq. Juntaña, tukuy paykuna mikurqanku. Kayta nispa imatataq nashan. Pikunachus chay mink'asqa karqanku. Chay reynumpi mikunankupaq p'unchay Señorninchik Jesucristo hamuqtin Israel suyo chay mink'asqa karqanku. Mana paykuna chay cena de las bodas del Cordero ninku chaypi kanqankuchu. Imaraykuchus reyninku watuku hamushaqtin cruzpi chakataspa wañuykuchirqanku. Yawarnin pataykupi wasniykuq patanpi ima kachun. Chay p'unchaymantapacha Dios waq chiqanman churarpayan, mana wich'urpayanchu. Pikuna kanku chay ñuq'us, chay ciegos, chay mañaquitos, chay limosneros, chay millay, ni imapaq allinpaq qawarisqa runa,
chaykunaman chay Diospaj wakin chayananpaj. Noqanchik gentiles pikuna mana Israel ayllumanta kaqkuna Diospaj kuyakuyninta taripananchikpaj. Kunan p'unchaypi noqanchik chaykuna kaypi Tata Diospaj siminisqanmanta kusirikushanchik. Imayna kashanki hermanoy, maypi tarikunki, imata ruwashanki. Kay Tata Diospaj kuyakuyninta wakinta taripankichu. Tata Dios yanapasuchun, Tata Diosta qatikuyta. Chaywanpis nipuni hap'iqayta atinkuchu. Paykunaqa yuwashanku kay pacha reinopi. Jesús tiyaykunantaña kamachinanta. May pachachus Olivas urquman ripurqa. Hanaq pachamanña ripunan kashan, nin Jesús yachachisqasninta. Jerusalenmanta ama ripunkichikchu. Santo Espíritu hamunqa pay yachachisonqachik. Y chaypi nin, Señor, chantakunan kaymanta kutiykuychanchu Jerusalenman reynuykiman kamachiyaykunki. Qankunaqa mana yachankichikchu imatachus, qankunaqa suyakullaychik. Santo Espíritu hamunqa paykuna chay Santo Espíritu nisonqachik imatachus ruranaychikta. Hinata nisqantawan uq phuyu qataygurqa, chay phuyu chawpipi hanaq pachaman uqarisqa karqa, paykunaqa wichay qawarisqa qhipasharqanku, ishkay yuraq pachas niyuqkuna narqanku. Galilea tatakuna imatata hawashankichik nispa. Jesús nirqa ripushasqanta. Qawarirqanku, chinkarparqa, nirqa kay angelkuna. Imaynatacha ripuqta rikunkichik, ahinata kutimunqa. Chay kutimunanta suyakushankichu, wakisqachu kashanki. Chayri Tata Diosmanta karunchasqachu. Nichu ilashllamanpis chayashanki. Tata Dios yanapasuchun, mas kay Tata Diospaj wakinta, waqi p'unchayta. Kuyakuy p'unchaypi kanchik, waqi p'unchaypi kanchik. Tata Dios saminchaykuchun, ama qhesachaychu Tata Diospaj waqi haywarisusqanta. Tata Dios saminchaykuchun. Qhipankutikama. Dios tataman, hinataqa Pastor Tata Calixto kay ch'isi parlaykuanchik. Dios pa wakichisqan, Dios pa wakin sapuqpaq kapuanchik. Uyarikunchik yuyani qampis